Nga tengah jengmut kum ne tanggawai mo. Tela da kiwai kiperti kisnuthu kim dai ban pendian kandidat syu nakabanta ka MP. Namar ba ka tem jong i sar Ricky Singkon kampat kut. Tinga ajemut kum ne ka bahahi ban jit baik ubreu na ka WPP un beteng ya ka to ka tem jong i sar Ricky Singkon kain. Ba in beteng nang to siya kaman. Andala kun kata katem hadin sansnem te phila man pendiang kandidat borok-borok ru kamlele kata mo. Te yaman ta hite nga ai jingmot long ai baik ba unmi baik ubreu na ka WPP un peteng na ya ka to ka badang sa kin. Katem jong i sar Ricky Singkon. Nadapis ngya de dengan ngakumta tela da kiwai kiperti kisnuthu kim dai ban pendian kandidat syu nakabanta ka MP. Namar ba katem jong i sar Ricky Singkon kampat kut. Tinga ajemut kum ne ka bahahi ban jit baik ubreu na ka WPP un beteng ya ka to ka tem jong i sar Ricky Singkon kain. Ba in beteng nang to siya kaman. Andala kun kata ka tem hadin sansnem te phila man pendiang kandidat borok-borok ru kamlele kata mo. Te yaman ta hite nga ai jengmot long ai baik ba unmi baik ubreu na ka WPP un beteng na ya ka to ka badang sa kain. Ka tem jong i sar Ricky Singkon. Nadapis ngya de dengan ngakumta ngumlon pio.